pre-workout je zagrabil. Dajmo petke gor, no, dajmo. Dobra, skotkaj to. Hitrej. Zdaj. Evo, spot, nisem. Se malo nasmej. Nazaj. Dajmo, nazaj rin. Tako, ja. Lej, ko smo močni. Sam nazaj rin. Ajde. Pročobri. Lej, ko gre, lega, preden. Ponosna smo na tebe. No, vidiš. En za ego, en pa za hipertrofijo. Ta že ni razočaran obraz. Gre! Easy. Strokovna ocena, Matej Šober. Je kar dober, ne? Kar easy. Ne bi glih rekel, ampak dobro. Mogoče še 5, ne? Še 5, 180, pa zaključimo. Easy. Maš! Pa verjetno dve stari, ampak je šlo. Enim rezultatom zaključimo, a ne. Nekako mi je pobral, dajte. Trenutek resnice. Bo, več. Misliš, da si dvignil? 180 je, ja. 85 je. Koha? Ja. Zakaj je 185? To snemo. Res, ko smo jih vagali na medicinski univerzi. Res? Se pravi, pol je ta je... Na tega nisem hotel povedati, ne? Čak, pol je 20,7 teta. Ja. A res? Pol je bilo zdaj 185. 185. Bra, ne, fukaj. Taktičen natek, ampak to je prijeten natek. Easy. Maš! Sam tamo verjetno dve stari, ampak... Dajmo, nad glavo. To ja. Če bom failil, kaj naredim? Počasno dal greš na stojala. Sam počepneš lepo nazaj. Se pravi, sam počepnem dol. Pa štango odložiš lepo. Ok. Tak talent, ko sem jaz, bom ziher fuknil na polno. Ne, greš dol, pa če se ne bo štanga dotakne, se pa še naprej, ne? Če greš to pa se še naprej nagneš, pa se bo pej tako... Aha, sklonim se naprej in štanga... Baje ni prišel fan to, ne? Pa daj. Plus, minus. Dajmo. Dajmo. Gre. Dajmo. Gre. O ja, preden.